January ninga ni kan lo thleng le ta a bazar thir tu te chi bai ule Russia chon Ukraine in missile hmanga an beina wanga an sipai thiza chu aman soi ain an soipung vele ta hreta heti la hin Russia President Vladimir Putin chon Russia in dawlong hypersonic cruise missile phur chu tuipu ya tir chok ta boka in daw thu thang hria ta bang don lo ni in alangzel Russia chon kumhlui thla zan lai kumthar ni jing ti po soithea Ukraine in missile hmanga Russia sipai te tomkhom na hmun aka wanga Russia sipai thiza da soichu ama ai soipung hretin sipai Soviet pakuan thi ni in na puanga chubaka chon hetianga Ukraine in Russia sipai te omkhom na hmun an bom theina chan hi Russia sipai ten mobile phone an man wanga ni ti an soibok Russia ram thu nei tu te chon in do na hmun akal tura civil mi an lak lu thar te chu mobile phone mang lo tura ti an ni chungin thupek zom lova an man loi wangin an mel ma ten anom na hmun an chui theya chumi wang chon hetiang thil hi thleng ta ni in an soi Ukraine chon Kyiv ka khua Russia sipai omkhom na in missile manga an ka na hian Russia sipai zali vel an thia zathum vel in hliam an tur ni in an soya Russia chon sipai somruk pathum an thi ni in an soi thunga mase ni min khan Russia sipai official te chon an sipai thiza thi somriat pakuan ni ti an puang chiang le ta a Ukraine in dawna tum khata Russia sipai an thi hnem ber tum ani Russia chon kumin January ni khat jing lamdar kharrik ma dewa USCM HIMARS rocket system manga Ukraine in Russia sipai te omkhom na hunan ka thu hi soin rocket paruk manga ka ania panhi chun lo kap thlamana paliero an lo dang thei lo ti an soya Kyiv ka khua college building pakhata an sipai om te chu ka an ni ti an soya mithijing a hen Russia sipai deputy commander Lieutenant Colonel Bachurin po atel thu nimina Russia ram Defense Ministry thu chu chuan an tar langa he thil thleng chui chiang tur hian commission an din ti an soibok thu chuan siam Russia ram Defense Ministry chuan he thil thleng chui chiang tu tur commission hi din ni ma se tuna thil chiang tak ngal chu phallo ni chunga an sipai ten mobile phone an man wangin mail ma ten an omna an hriat phani an tia sipai rol in mobile phone an man sup wang le Ukraine ral thua mina chui phak le ka mobile phone an mana wangin chenna an tong ni nan soya arwala mobile phone an mana wang hian mail ma ten an omna mun chiang takin an hretheya missile manga ka phak mai anom hi osam takin an hrethe ta ni anti Russia sipai Lieutenant General Sergei Sevryukov chon he thil thlenga mo phurtu official te chu an chung thu rela ni ngai don ti soin hetiang thil hi thlen to lo na na tul dan ang zelin ma kan la chun zamang atibok Russia sipai te hena tira Kyiv ka sipai thiza thi somruk pathum mantia tuna somriat pakuan ti le hian mitam takrin helna ati zuala Russia lama tanga official ni lo report a po mithiza thi hei ai hian an tama Ukraine lamphei chon mithiza thi zali don nian soi wangin Russia sipai thiza thi official a sipai ten an soi ai hian an tam ngei rin ania Russia official ten an soi zat po hi ni se Ukraine in dawtran tira tanga voin thlengin Russia ina sipai thia puan chen du zata chuan ala tamber thawani heti la hian Russia sipai lalten he thil thlenga mo phurtu official te chungchang ngai tuani don ti an soi hian thilpoi taka thleng ti chu ati chianga Russia ram official te hian an sipai te che chol na emo anti diklo emo hi khovel hria tan soi lang khat khopa heti ngan tong chuak ta hian Russia sipai te hi an che chle ti alan ti ra ngai ani Russia President Vladimir Putin hmalang na in nikum September thla khan Russia mi te chu sipaya tan lui tir an nia mi noi thum lai sipaya an la thara hengjinga mi hi tuna Ukraine in missile manga ka attack te hi an ni antia Kyiv ka vocational college building a anin no khoma chutan omlai chu missile manga ka an ni ta a chu mai chu ni lovin an bul nai maya silai le mu tam tak an da boka hengte po hi Ukraine missile hian akap chevekani Donetsk Belarus in rural tu tura da Denis Pushilin chuan Russia sipai ten huaisen hle ti soin sipai tam tak chuan in chimkar atangin an thian te an san chuaka hetia anti nalamanun na chan ta te po an omni in asoi hetiang khop hian Russia sipai an thina sa an official te pon tal boilai hian Russia ram TV news a chuan nimin chomha chung jong khan hemi chungchang hian puang mi lawa chunhulama channel 1 chuan an puang reserva ma se top kharna chuan ram ria Ukraine sipai te che chiat na an puang le thawa kumin ni masabera tangkhan Russia missile te chuan Ukraine ram kho pui sang sanga rusum an thlaka Ukraine sipai len tran rual pui ram dangmi telaka bom an surtirani ti in
Channel 1 correspondent chuan apuang ani nimin khan BBC chuan Makif kha Vocational College building missile manga ka chiat hi athalak tar langin asop chhenhe hleya sipai engzat nge he building a hian omti hriat ani lova media te chu munan kalphal sakani lo wangin Russia le Ukraine lam thu soi hi adigle adiglo fin fia thei ani lo hetianga Russia sipai thanem takan thi thu a hian Russia President Putin adem na arimi lova Russia sipai lalte point de man hlo nep hleya Donetsk biala Russia in rural tu tura ada to thin Pavel Gubarev chuan hetianga in pakhata sipai tam tak khung khom hi thil dik lo tak ani sa a hemi wanga tu ma hreman ni lo ni chuan Russia sipai te kalphung hi a thalo chunjom hleang ti asoya Moscow khupui local parliament ta deputy speaker Andrei Medvedev chuan he thil thenga hian mo phur tu jok ta commander te ain sipai ten de man hlo don ti hi thil chiang sa ni ati vebok Russian Defense Ministry ten he china thlenga mo phur tu hremani ang ti an soi hi mipui thinrim lutuk tur laka inven na anga ngai sak ania President Putin an hemi chungchang ala soi rimi alo po hian dema hlo chhotan mek bok heti la hian nimin khan Russia President Vladimir Putin chuan indolong chakchi tunlai khovela missile hlawom berasoi hypersonic cruise missile phur chu Atlantic le Indian Ocean lama atir chuaka Ukraine indona boru ka hot chho zel line an sipai te hlawom zialan tir turin ma ala ni angai ani nimina indolong an tir chu hi Admiral Gorskov warship ni in atir chu na inkhom hi Putin hian video conference mangina telpuya Russia Defense Minister Sergei Shoigu le Russia long sipai commander Igor Krokmal te chu he huna hian an tel boka Putin na chuan kan long hi tunlai thiamna tharber manga siam hypersonic missile system zircon manga thuamani atia long na thok tu te hen kan ram tan lo tling taka hnan tho nge ka du sakani ti in dolong hi tir chuakani Defense Minister Shoigu chuan he in dolong hi Atlantic le Indian Ocean baka Mediterranean tuipui akal kual don ti asoya mel mamhun te chu tuipui le khomwala mi po ni se chiang le dik takin he long atang hian kan kap thei atia hypersonic missile te hi missile defense system eng mai na mu thei lo ania KM sang khata hla akap thei atibok Shoigu chuan he in dolong hi Russia le thian nairam te himna vonghim tura tir chuani atia long sipai ten training nain hypersonic ral thuam le mun lakap thei cruise missile man dan ten zirdon ani atibok hypersonic ral thuam te hi rigal chak zong le thum chaka thlok thei ania Russia chuan zircon hypersonic missile hi siam chokin US le China po in an ngai theilo hle ani kha Ukraine in dawa wanga Russia le khotlangaram te inkara thatlo lai taka hetiang ral thuam changkang le hlo oma thuam long Putin an tir chuak ta hian khovel ngai vena hlo hle ani hypersonic missile te hi missile dang ain thil ti chiat na sat theilama chona hlo omna aom bik lova ma se thlo chak em wangin missile laka in ven na man ruaten an muman trin lova loka thlak tum tu ten an mu meu chuan inrin na man aom to thin lo ani chumai ba ka chuan ballistic missile te angin ka chuani to hnuwa thunun thei to lo atum bik chau pan ni lovin boru ka omlai po ina ka fu du na lai thlak dang lam the ni wangin na hlo om bik hle ani Israel Ram National Security Minister Itamar Ben-Gviran al-Aqsa mok sa thlo boru kal zela United Arab Emirates le China te chuan UN Security Council meeting ko an rota UNSC hi voin hian an thut khom be se ani kan talan to angin Ben-Gviran East Jerusalem al-Aqsa mok sa thlo wang hian Palestinian tele Arab ramte an lungoi lo hlea Israel rama juda sa kho betu te po an lom kim chong lova UNSC thut khom man mo hian engang takin nge thuan re lang ti hriat acha kum to hle Palestinian Prime Minister Mohammed Shtayyeh chuan Ben-Gvir hian juda fir fiakte du dan angin helai mun hi juda tempula chantira tumani atia Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Temple Mount chu tuna din mun ngai anga kalpui chun zom zel atum hetlat ti asoya heti la hian Netanyahu hian kar le UAE zina tum chu achan soi chiang lovin na thulani Ben-Gvir thil ti dan hi UAE baka Arab Ramlian Egypt Jordan Saudi Arabia le Turkey te po inan dem thu an soya ngong anei lian don chau ani mele voina tan chuan du to le phot maila khovel mun sang sang athil thleng poi mo te hi zau zokin kan la thlir zel dona bazar mi lo thlir sak zel turin kan so ma cheu